this is for general public knowledge, and also to share some ideas about what the present strategy is, which the government has announced from time to time, on how we can further contain the spread of the virus, how we can equip ourselves with knowledge and with appropriate information in order to tackle this pandemic, and also to encourage all the members of the public to come forward for vaccination, which is the only assured and most effective way of protecting our population. Saru shikili pat kichaka jong ka bakhap gendong dani shikinong gendong jong ka East Khasi Hills District. Habai kan ya kata pat ya snow kita ki COVID appropriate behavior kita ki lightly ki W mo bai madam ilaong and then dan terus habai pat dia ka ba ya apa ha la shisnam makapa ka dai ya ka vaccination. Ngaku aban ong hangi Bakadang ka target ka bagi lasu shen kelum ba ni kami lanti bala kumno hundred hajar light spa hak arwad ki grill ki ba hadan hapo asal shalom ni shalom agglomeration ki day ki ba asal pusan senam kerta bat ki ba day ben yo ya ke injection habai kan ni pat hadu menden kasui ki dan light pupra hajar nhiều spot nhiều mut kita nak kerja sampai senam senang kita yo yang first dose but ni dah don sisa kejeng duna namar ba ni dan kam ban yo 6% ni mana ban ong ni ku atang 20% lagi 90% but habang ni kan lang pada but di frontline workers but di healthcare workers kita nak kerja yang sampai senam senang ya ka shilong agglomeration nilai kot kembah 100% kita lah shim ya ka niga injection hoi kepala ong ni madam let's say kamde 100% protection ada hukum ka dia kapor nyemla akan kuat ya kata 100% lada 70% protection ru nyin yo ka protection bandam poi ICU hari ni menden ka sni Dr. Meban jong Robert Hospital ong ka the goal ke jomi ha bagi ai ka vaccination. The goal is whether if it is reaching the ICU, the goal is 100%. But if it is for milder disease, then 70%. The goal is kalau 100% habang inampoi ICU, la dani yo ya kejimpang COVID. Habang kan bandiang ya ke bagi madam iong, ba nagi hidan khatra spa iway ki active case, nagi ta ki active case, 3% kita berada ai ke injection. But 100 pulai wut ni kita belayo ya vaksin dos. Hendak in OEP baru kita kilom stable, kita kamban syong for ICU, kita kam ventilator. Di kat biang bani kerpat biang di pat baru so what after pain haba eye injection. Kena mentah begini ya keren ni kita ki bam so don syong dori ru yang haba keren ke balong negatif ya vaksin. Ni long slur haba ni tray ka kam kadai beni tip beni ada eye vaksin. Ngan kapan bandiang ke bau doktor menden uang ba haba ki sumar ni ke ba po ICU. Ka khamat jong nong pang ka sentul jong nong pang kani hajan bau doktor nama haban tap iki tube. Ke ba pelong slur yo doktor kadai bau lasim ya ka vaksin. Dengan khat so bahaya barok bagi beladap sampusan nem sheneng banyawan bat bamdei ban syap tieng ya ka di ai ya di ban shim ya ka ni ka vaccination.